Dube ngumntwana le-10 years efunda emkhithi ka-primary. Wafika wasuke kusengiWednesday wesikolo waphenduka wabuya endlini wafika waphumula ama-uniform mina ngangihlezi phansi emsikeni. Efika nje wabuza ukuthi mamncane uphekeni, ngathi hayi angikapheki lutho. Kodwa kule sinkwa thatha isinkwa udle, ngase ngiphuma ngisiyahlala emsikeni. Khonokho ngingakahlali nje isikhathi esinganani kwafika umfana umngane wakhe wambuza ukuthi mamncane uMelusi uyangivumela ukuyadlala yini? Ngase ngithi hayi, ukuthi ayedlala angivumi, but ngifuna aqale aye esigayweni uzathi esedlala phelekezele usisi wakhe esigayweni. UMelusi wase khonokho ngazitshela ukuthi umfana lona udlulile kanti ungene eyadini. Khonokho ngababona sebephuma lo Melusi eyadini, ngase ngibuza ukuthi kathi Melusi uyangaphi? Wabe sithi ngiyalapha eduze mamncane kumngane wami okuthiwa nguThabo, ngifuna ukuyathatha into yami. Ngase ngithi hayi phenduka ngoba ngifuna liqale liye esigayweni. Ngase ngithi hayi ngiyaphenduka khathesi uMemory uzabuya ezongibiza. Ngase siye esigayweni, akuthathanga even 20 minutes kwadlula omunye umfana nje umngane wakhe but ungu-form 1 kuthiwa nguNayijefu. Esedlule nje ukuthi mamncane ubhudiza usegalile. Wayekhuluma egijima ukuthi akazange ame lami abe lesikhathi sokukhuluma, wayengani ngumntwana osephaphatheka like wagijima wayafika khona kuthiwa umntwana ugalile khona, wazophenduka futhi elokhu enjalo egijima. Uthe elokhu enjalo esithi izigqoko zakhe zikhona phandle but yena akasakhanyi. Ngazama ukuthi ngiyenzeni, kathi singangiyedwa endlini umama wakhe engekho, evuke siye ethawuni siyahodla. Ngase ngicela ifoni kamakhelwane next door yami yayingela airtime. Ngase ngifonela omunye usisi wami ose-terminus ukuthi abuye azongincedisa. Usisi wakhe vele uMemory vele eselahla ibhakede ngoba sesiye esigayweni wawuphaphatheka wayakhonaya. Mina sengisele umsiko phandle, ngilenqola phandle ukuthi ngiyenzeni, ngingasela nto yokwenza. Ngancedwa ngugogo umakhelwane lo malume wa next door, yibo abantu kade sebembambela izinto befake endlini bezama ukubona ukuthi into zihlezi kuhle. Umfana lona uMemory wazobuya esegijima esehlaba umkhosi esithi mamncane ubhudi kakhanyi le manzi nakhona, amanzi akhona angcolile, indawo yangikhona iligodi elagejwayo, kakhanyi egodini langikhona ngimbona. Sasesifona etown safonela ukamdala wasethi hayi ngcono lingakhulumi losisi ngizafuna ngimthatha ngibuye la endlini. Wabuya la endlini, mina ngase ngithatha ngosisi besuke eterminus sahamba safika khona ngale sathola umntwana elokhu esemanzini. Ukuthi wakhitshwa njani, kwenzakalani, angizange ngibone lutho ngoba ngangiyinto nje laphana. Lo mgodi lo kuthiwa kwakhiwani la? Umgodi lo kuthiwa kuyakhiwa igarage but mina ngumuntu ozihlalela ekhaya vele ngumgodi bengingawazi. Kuthiwa ligodi elide elastiyeni. uMelusi bemncane kulalo kade eswima laye, lo omunye bemkhudlwana. Lo omunye weswima la ethiwa ube ngu-grade 4 ukuthi le minyaka emingaka ngikwazi. uMelusi beku-grade 1? uMelusi beku-grade 3. So indawo le phakathi kwabantu ayivalelwanga, akula fence, akulani, abantwana bonke bayathanda vele ukudlala. Hayi, indawo engavalelwanga igodi nje lagejwayo. Ngivela yibona indawo yangikhona ukuthi even umuntu omdala nxa engena phansi ngekaphume kulodaka phakathi. Indawo yakhona iyingozi sibili. Selizwe ukuthi ngesikabani igaraji lakho, bakabuyi bona abaningazo igaraji? Hayi, ukhansila uthe ukhulume laye wayegcine indawo lalingeka Obethi, then from there Obethi wathi Obethi ubani umpofu? wathi indawo lana ayisangiyo yakhe, wayithengisela abantu beHarare, wafonele eHarare bathi
bayithengisele uTrack lawa begarage lawo Track. So lawa so wase izolo uthi ubesiyahlangana la betown wasekhulumisana lawo. So abantu bakhona bakabuyi. Abantu bakhona yasibabonanga kodwa bebethembisa ukuthi bazaphathisa. Bephathisana. Uthe bathe bazancedisa. Kulo ngozi enzakale umntwana ufile umuntu obulalisa umntwana bakabuyi. Kuzisa ubuhlungu njani njengehlobo lo? Asingababoni la ngamehlo ukuthi bazohlangana lathi njengabazali bomntwana. Umntwana omele abekweni Sazi. esabatha. Kodwa akula mali yangikhona. Akula lutho. Into basihlalele bazithulele. Mva uzothola ke bafika bathumela bebaphathisa ukhansili 400 Bekubulalela umntwana bathi bakunika 400 Bona beli garage elikhulu lemali kangaka. Umntwana uzaphenduka njani? Umntwana ngaphenduka ngebhokisi. Umntwana ngekaphenduke nje. Noma bengasinika leyo mali akulanto thina esiyingayo. Yena ke kumele umntwana njani? Kumele sibe umntwana nje othanda ukudlala, othanda ukuthunywa ngabantu like khona apha nje community eCowdray phathi umntwana obe saziwa kakhulu. Umntwana obejayelekile bangakhangeleli umuntu nje phansi. Noma ubona umuntu gogo kanikani noma kungasosihlobo. Kube umntwana lwana nje ojayelekileyo futhi ekuthanda ukudlala labanye abantwana. Ebe labo sisi labo bhuti bakhe mbuye yedwa. Ube labo sisi oyedwa labo bhuti abantwana. Yena ngiyomncane. Ibe icina thunjani. Okay, ungathini uZulu eZimbabwe ungathi nxa befuna uliphathisa benze njani abantu abalele emhlabeni wonke? Batshelile ukuthi bangaphathisa ngani umama udabukile bengumuntu osebenzayo. Kuzathatha isikhathi eside ngasasebenzi. Kuzafuneka ukudla lapha ekhaya kuzafuneka. So uthini ebantwini kuZulu? Khalazo usithini? Hayi besikhalaza nje ukuthi uZulu angancedisa noma yini olayo. Umama ungumuntu ozincedisayo nje ezisebenzela ngokuziphilisa. Emveni kokuhlukana lobaba bekungeyokukhulisa abantwana. Abantwana bengekho. Usebuhlungwini mama ngesixoxela lapha kukhuluma ukuthi ke abantu bengakuthola ngawafaka le number yakho ukuthi abafuna ukufonela loba labo ikhokheshi kuyasebenza kulezi nsuku bakuthumele ngapi i-address. Kulesikhathi lo umuntu olele igrocery mele igrocery ubomele igrocery futhi uthumela loba kuyini olalele ngesisikhathi encedisa umama njwana akasoze asebenze phela isikhathi eside khathesi. Hayi ngendlela odabuka ngayo. Udabuke kakhulu njwana umbona nami. Inamba ngu 077 58 270. Phinde futhi 077 58 270. Awethu sicela labafuna ukufaka lezandla lapha kumama sezahlala engasebenzi. Abanye abantwana bayefuna ukudla lapha ekhaya bafuna usizo. I-address ngu327 eCowdray Park. Nxa ulento ofunayo kumbe ama-vegetable umpuphu uyizochela lapha 327. Siyabonga kakhulu.